Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Bayan. Makitam ka di ti doon sumungad. Ay no, nagwapo na unay din naka-long sleeves iti stripes of blue and white. Anya ko man nagwapo. Empleyado samot di tadakkel apasdak dito asidag ti ospital. Ay na, nagwapo. Saan ka di? Ngam saan nga amin nagwapo kat nasayati kababalin na. Ti kinagwapo, makaayayo akitaan. Ngam ti ugali, mabalin nga agbaliw iti panaglabas ti panawan. Ayatem ka diti may sa tao, uray ma diti ugali na, basta nataan. Ano kinasaya at ti ugali na, no nalaad mo't. No way! Malo. Conrad, adda doa na katugaw iti may sa alamisaan. Ijay tan ang makitugaw. Babalasang sama dagijay. Isungarod nga inta makikatugaw kadakwada. Tapno mamuan ta no balasang da. Ang mga nutay kunada abalasang idikalman. Rugyam man ang tiki na pilyong. Uray pilyuta, tagwapo tamet. Gapo iti kinagwapom. Adun ti pinagsangit mo. Si Kamet. Imbagat ayang agsangit da. No may sangamin aklas iti ay ayam mo, makauma. Iso-aso katam, tapno da thrill na. Oy, matitikas ta. Kadalwa ka nung agtadtad iti matati may sa asan nyata. Lindumit at tumama iti puso ti lalaki. Ana maglwa. Tal na ka man. Di nakman butbut ngan. Oy, di ka butbut ngayon, Pards. Ibagbagak lang, tinako na ti may sa amanurat. Hi, beauties! Mabalin ka diti makikatugaw iti lamisaan nyo? Anya? Ay, agtugaw kay tilamisaan. Saan ka di arumbang at itugaw ti pagtugawan? Makan ti maidiso iti lamisaan. Ha? Ay, wala niya. Mistake ti imbagak ang makikatugaw iti lamisaan. Makilamisaan ko na kuma. That's better to hear. Siyagam ni Gary. Ket isumot ni Conrad. Ti alalay ko. Taalalay pa ikit din. Bakla ka ka di, kada pa'y alalay mo. Babaeng samot ti amok nga dalalay na. Para awit iti make-up, payong, kanda dumapay. Aglang lang nga, kadi nga alalay. Hoy friend, apay adi ka matagtagarin. Dumdum nga gak iti saritaan nyo. Alangan mo't abo manlaetak. Kaslada kami ti performer. Katsi ka man ti audience. Anya ti makunam, kadag iti kinatable ta. Adda tartarabitap di agnagan iti malong. Nalay nga makirabak. Ni ngay, Vanessa. Nasing patunay. Sana matagtagari. Ang napimpintas mo ni Vanessa. Wen matkit di. Ngem makaparagsak ni Malo akasarsarita. Nalaing ang makirinabak. Ay, wen gayam. Di tamot na damagan ti trabaho da. No sana nga kamali, nurse ni Malo. Ta nakabado iti purawo. Empleyado siguro iti ospital, iti asideg. Anya nga tamo ti trabaho ni Vanessa. Saan mo ta nakapuraw? Di mo ko na, nga interesado ka kenkwana. Imbag man, tay may kadito'y apartment apaggiganak, friend. O may nakadisingiran ito upak dito apartment mo. Loka, kaano pa asiningir ka? Nagawid ngamin dagiti kadwa ki balay. Diag may saka nga rod ije mansion mo. Sumangpat damot kat di inton malam. Awan samot duty ita. Adda ka di pangawisang kanya. Kayat ko timapan ijay bazar ko. Mabalin akadwaan na. Ay, maturog ako matapang rabiak. Ngam gaputag pa kadwa ka. Okay, game. Sana bale.
Ikan ka manen, no anya ti makurso na daam kadagiti lako mi ijay. Iso nga rod akayat ko ti sumurot kan ka. Ta sigurado nga daitad mo. Pilya. Ala, inta nga rudan. Oh, Beauty. Si Kama ti masabat ko. Uray si kamat, Pogi. Api nga da ka dito eh. Papanam ka di. Saan kamat anak kapuraw ita? Akas ididamo apa nagkikita tayo. Awan nga min dutik ita. Kan inawis nak ni Vanessa iti basar na. Napan nakinita dagiti trabahador na kan istaks na. Anya? Adda basar ni Vanessa? Yes! Adda pa'y condo unit kan apartment na. Intalik dagiti dadakkel na idi napanda ijay abroad. Kasta ka di? Hello, Mama. Long time no call. Makumikom ka kadi akanayon, iha? Di ka mat umawagan. I'm sorry, Mama. Kumusta kayon ka ni Papa dita Amerika? Mayat latamat, iha. Saan akayat ikabsat mo nga agawid kami dita? Amumatan, makumikom damat iti negosyo da ditoy. Maawatak, Mama. Narigat ti mangala iti katulong dita. Wan nga rod. Da kami latan ti agtintinulong iti trabaho iti unag ti balay. Kat, kumusta mat dagiti negosyom dita, iha? Okay lang tamat, Mama. Iso ajak makaawag ako nam, tamakumi kumakmat. Maawatak. Ikaw naklaan matay, chay. Mala, aginanaka nga rodan, iha. Okay, Mama. Umawag ak tumanan. Bye, Mama. Talagang adalat ta bunbun mo nga arak iti pagnanaadam Pards. Ita man pa nga inawis na manan. Namuak abak ng gayam day a Vanessa. Abay kumano bat nang? Ay, sabalin sa daytan. Jack nakaturturog anang pampanunot pare. Imbaglakid din tawan sa ko iti life insurance company nga manmanihar ko. Aguri ka. Saan ka di animalo ti kursunada maya? No ni Vanessa ti makarelasyon ko. Mairano dak iti kinabaknang nga. Ngam kasano ni Malo. Agar aramid ka iti parikot mo. Mariribu ka nak pare. Anya nga tati aramidak. Ay agpanunot ka anaimbag pare. Nay, adda ka madgaya man, Carmine. Kunak no saan ka pa yung agsubli dito man siyaw. May salaong mat nga aldaw ti pakada. Narigat mat no abuswan ti kinaanos ti amo tayo. Way, nasingpat nga agpaiso ti amo tayo. Uray dagiti dadakkel na, idi addada pa'y dito Pilipinas. Wen, balasa nga pa idinagyanak kada Sir Isaac kan Madam Andrea. Hangam itangay. Saan na balasang tabo mangatkan. Ay, di ta ka man langan. Tamapanak pa'y dita silid kaw. Nay, apay kumaamapan ka iti silid mo ngay. Ingka mangisagana iti merienda Si kaya ti amo, tapag sirbyan ka. Ay, isagana mati meriendam. Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Sino ka? Siya ti kabarbaro a branch manager dita insurance company dita dakkel a pasdek. Namamok ni Vanessa iti kantin ti ospital. Kadwa na siguro ni Nurse Malaw. Nabayag da ka din nga gayam kini Malo? Manipud high school da, aggayam dan. Ijay pa nga rod apartment ni Madam Vanessa ti pagnanaadan ni Nurse Malaw. Kasta gayam. Napanan ka din ni Vanessa? Taimbati na ka dito'y parking lot? Adda siguro business transaction na, sir. Urayak ka nun dito, Mabiit ka na ulaang ijay. Sino tinakita kakasasaw mi di parking lot? Driver ni Vanessa. Ay, talaga ka di patuluyan ti kunam ang mangaram ka ni Vanessa? Parikot ko nga rod, no kasanok nga arman ni Vanessa. Kastamot din ni Malo. Ay, sana kasta pare. May salat ti armam. Masapol nga da reserba. Agayam lagi ti dwa. Maduktalan daan o duwadang armam. O di saan ko nga ipadlaw nga armak idaado Ay,
Itibagakan ka pare. Maditi bunga ti kastangar aramidam no bilang. Ma'am, awatan niyo ti ipapaitid ni manager. Ha? Sabong kan chocolate? Ewan, ma'am. Naggapo ka ni manager. Itad ko kanukan ka. Sino ang manager? Manager Gary kanumat, ma'am. Branch manager kanaw iti insurance company iti dakalapasdag. No kasta? Branch manager ni Gary? Nagamam mo kayo kanaw. Apay adi mo amaw. A branch manager ni Sir Gary. Saan ko nga minan adinamag, idinagamam mo kami. Ang ma'am, nagwapo ni Sir Manager niya. Imbagta saan ka pa'y nakaturog? Apay, mapanta ka di manen ije basar mo. Saan? Adala ibagakan ka. Kat damagak no anya ti makunam. Ibagam nga rodin tamagagara na amakaam mo. Sinagutan nakmat ni Gary iti sabong kan chocolate. Anya? Kaano? Idi kalman, impaitad na iti driver ko. Ay na, saan mo apat-pat yan dayjay? Ang mga nulukwan na kalaang. Kasta nga ta? Kasta dagiti lalaki. Nalaing da amang loko. Awan pa'y matkat diti bagbagana. Sinagutan naklaang mat. Nagpipintas asabong. Nagbabang lupay. Saan mo apat-pat yan dayjay agari? Luklukwan na kalaang. Uray siya, inikanak mat idi kalman. Identad kan ka ni Gary ti sabong. Nakitam ka din no napan iti ospital? Saan mat, ma'am? Nakitak ang nagsubli iti dakalapasdag. Ijay samot ti opisina da. Kung nangamin ni Malu, nga inikan na kanumat iti sabong. Kaya't na siguro ti may kigayam kada kayo adwa, ma'am. Nalapit? Apaya kas na masuron ni Malu, idi imbagak nga inikanak ni Gary iti sabong. Ay, amangan ano ti kayat na kat isulaan ti maikan. Kaslakas tangarod ti maawatak. Saan mo't siguro? Nabayagan nga gayam kami kan ni Malu. Oh, apay ni Meka dito ospital? Adanapan ko kinita amay sa kabagyak dito eh. Agawit ka din? Wen, agkuyog tan. Ada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta. Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat pamatiken namnama nga ipapay ni Apo Diyos. Ditoy agtutubo ti pannakaammo panagyaman ken panagayat. Ti Masak Bayan. Wen, agkuyog tan. Tada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Adda ka ayan-ayat ni Vanessa? Wen, aday jay abroad. Nabayagan akaayan-ayat na dayjay. Adda gayam ka ayan-ayat nan. Kunak no awan. Siyak ti awan kaayan-ayat na. Tadipay dimtang ti kagasat ko. Agpada tangarod no kasta. Jak mamati nga iti day ta kinataer mo kat awan pa asawam. Katsika, iti day ta kinapintas mo. Amangan no adamat ilimlamang mo nga asawam. Mailamang ayamag ti asawa. For your information, awan asawa. Ken, awan mat boyfriend ko. Italaang ada ng sagot kan ni ma'am, saan ka day? Wan nga raw. Ngam di mo amua, no adamang sagsagot kan kwa na iti opisina. Wan matkit di Impakabil ni ma'am iti vase di sabong, nga impaitadakan ka. Nagtaar na iti manager, anang isagot kan ni ma'am. Kasta ka day? Manager ko ng samot. Wan, amangan nusong batan ni ma'am dayjay, tanagtaar. Uray na taer, no saan ako sunada ni ma'am. Hello, Mama?
Hello, Iha. Kumusta kan? Adda ka din agar-aram kan ka? Ni mamamat, kayat ka din ang makiasawa ah. Di na magkulaan mo't Agam, awan dakas na anak ko. Adakan iti husto nga edad. Saan ka di? Agam, adda ka din? Kasla-kastan, mama. Ngam, tingitingat pa'y anaimbag. No makiasawa ka, agawid kami dita Pilipinas. Ha? Unay kat daytan Arabak, mama. Sa anak pa'y ang makiasawa. Saan adakas, Iha? Tapno adda katakunay-nay mo iti biyan. Sige, tano makita ka na pudno ti agdatdaton kanyak. Sungbata kon. Agam, saan ka kumanga agdardarasudos? Wan, mama, matungpal. Sige nga, Rod, Iha. Bye. Bye, mama. Saan ana igagara? Ngam nangagko ti saritaan nyo, ma'am. Song batam ka din ti agdataton kan ka, ma'am. Anya ti makunam, manang. Awan mo't kit di ti maibagak, ma'am. Napudnon samot ti agdataton kan ka. Ngam, madlaw ko ang nasakit tinakam ti gayam ko. Agayat sa kanigari. Saan ka di ako nam adinamag mo ni Sir Gary no nagdaton ken ni Nurse Malo? Wan, manang. Ngam ko namot ni Gary. Arinabak na kanulaang ni Malu. Ngam kanayon mo't nga umay dito ni Sir Gary, ma'am. Panagkita kat napudno kan ka. Alamat na, Vanessa. Sumbatan na kon. Urayan niya nga oras. Ikasar ka. Iti urayan niya asimbaan akayat mo. Nalabas mo't daytan. Mabalin ayamot ti mamin anong agkasar. Tapno lang mamati ka anapudno ti idardarirag ko ken ka nga ayat. Nasudi ti panagayat ko ken ka. Di nakto nga ta pasangitan. Wano, isukat. Saan to, Apolos? Nulakat na pudno ka kanyak. Di, sige, sungbatan kan. Ha? Agpaiso ka di? Di ka di mangrabrabak lang? Saan? I love you, Gary. Yes! Kamaudyanan na. I love you too, Vanessa. Nudyak agkamalay. Sinong batam ni Sir Gary, ma'am? Pagkunaamat, manang. Permi nga min aragsak na itay, ma'am. Oray na kalabi nagkat nga insala. Sinong bata kon, manang? Ay ayatakmat ngamin ni Gary. Kasungsong ba't mo pailaang kan kwa na? Ngam, yaw awis nanti kalaysa. Wan nga, Rod. Ngam, agurayak pa iti sumagmamano ka nito. Masapol ang makaawid pa'y damamakan papa. Sigurado nga agawid dagijay ma'am. Manang, saan na kata nagkamali iti desisyon ko? Saan mo't siguro, ma'am? Hello, Mama. Ada ibagak. Ni papamday to, Iha. Anda ni mama iti restroom. Oh, anya da ita. Good news? Adan kaayan ayat ko, Papa. Iso nga agawid kayong diti Pilipinas. Ha? Makiasawa ka ka din, Iha? Iso nga rod nga agawid kayon. Tamakisarita kano kada kayo, dagiti dadakkel ni Gary. Saan kayo matan nga ubing? Nuan yaman, di napagtulagan yo. Saan mi atub nga rin? Agtalag kami unay kan ka, Iha. Okay, Papa. Thank you. Basta ada kayon to nagkalay sa kami, ha? Ariglado, matungpal ti kayat mo. Agyamanak manan, Papa. Sige nga, Rodan. Bye! Imawag ni Vanessa. Adda kanon kayan ayat na. Iso nga agawid ta kanon tagkalaysada. Oh, makaawid tamot laangan. Ala, rugyantan nga ipagnadag iti papeles ta. Sige. Saan ang makapagkadkad ti anak ta?
Saan mo ta mabalin adi ta atindaran ti kasar na? Ang mga nuuray ti anak ta dito ay katagbakasyon, maet. Nalabit akasta. Maminsan laeng ang makikalay sa tikabsan na. Alangan adi na atendaran. Mailiwakit din iti Pilipinas. Masikuran akong ditoy. Wen nga rod, ang kapilitan aditoy ti pagnaedan ta. Ta ditoy kat nga rod ti ayan ti doktor mo. Hello, Vanessa. Nakaawang ka man? Rumarta ka di manan? Saan, friend? Adala ipadamag ko kan ka. Napatagsakit ti padamag mo, ha? Sigod, no aday bagam, umay ka dito apartment. Sapay ko matamaragsakan ka para kanya. Anya ka diday taapakaragsak ako nam. Di nakmat paggagaran, ibagamon. Sinong bata ko ni Gary? Agayan ayat kami. Anya? Sinong batam? One friend. Ay, sige, bye. Saan ang mabalinda ito eh? Diyak ipanubos. Ay, ayatak ni Gary. Awan kayo ti madlaw mo, ma'am. Madlaw ko nga anya, Manong. Nadlaw ko asan ang naragsakan ni Nurse Malaw. Itimpadamag mo. Kasta nga ron ti madlaw ko. Basol ko ka din, no gayatak ka ni Gary. Awan apulos basol mo, ma'am. Karbangam dayta, tawan mo't asawa ni Sir Gary. Agpada kayo anawaya. Ididamo asinagutan nak ni Gary. Imbagamot ni Malu, asinagutan ka numat iso ni Gary. Ngamsaan namat nga inaram ni Ma'am Malo. Si kamat ti inaram na. Iya purayo mo't ti amin. Ipagpagnayo mo't gaya mo ti panagkalay sayo, Pards. Agsagana ka kitdi. Tamay saka aninong. Ay kat di ka payan iti dayta. Angam, aguri ka. Gayam ko anak iti kasar. Di awagan kanto iti ninong. Saan ka di? Kasla sintonado mo't adenggan. Apay ko maasintonado. May bestman ko ma. Numabalin lang ko mga agbest man ka nagninong ka. O di may mayat manen. Ay, saan mo't amabalin May salaang. May mayat no ninong. Tas sikat ipan nakaamak. Ha? Kanayon nak ngamin abagbagaan. Awisan ka iti may sa date. Mapanta iti may sa resort. Kaano ka di, Gary? Sikat imang pili no anyang haldaw. Day awan na ka-schedule nga appointment mo. Okay. Wan gayam, adaman damagakan ka. Nagkitkita kayo ka di ka ni Malu? Itinabii? Saan met? Apay ka di? Medyo makumikumak ngamin. Diyak pa'y nakapasyar iti apartment na. Jaknap na pa ni di ospital. Nagkita kami idi at binisita kay Jay. Dinakmat ngaminan awagan. Di met pasdek mo ti paggigyanan na. Mano ka di ti singir mo kan kwa na? No, adabasit nga itad na. Alaaklatan. Ngamsaan aka na yun. Kastagayam. Nasaya at kaagayem no kasta. Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Wan, sir. Di pa'y addadag iti dadaktal na dito Pilipinas. Siya kung ti driver da. Nabayagan nagiti dadakkel na di Amerika? Nabayag damot tan sir. Napandang amin impaagas ni Sir Jay. Isungain talagda ka ni Vanessa, tinegosyo da? Wan, sir. Di pa'y laaddada dito Pilipinas. Ni Ma'am Vanessa tinangiman manihar. Anyang iti sakit ni sir mo? Diyak man maawatan, sir. Puso kon kidney sa kanaw. Iso nga, mapanday paagas di Amerika. Onyay, naragsak ka di, love? Unay-unay, love. Sapay ko matakanayon taan naragsa. Namnamaam day ta, love. I love you, Vanessa. I love you too, Gary. Umadanin ti kasarta. Datan ti kararagsakan aparswa dito'y lubong.
Ngam, itapay laang. Naragsakak no addaak iti sidong mo. Kasta akmat, Vanessa. I love you so much. Si kamot gayam, Nurse Malu. Umay ka, umunag ka ah. Adda ka din ni Vanessa? Awan, ma'am. Napanda nag-date ka ni Sir Gary. Anya? Apay agdidak inawis. Salbag dagiti atwa. Ah, ada ka di madi nga imbagak, ma'am. Nagsabat mo tanday takiday mo. Ah, awan. Ditakan. Awan mo't gayam ti amo. Ah, ma'am. Mabalin mo mo ti agsubli inton bigat. Adan to siguro. Anya? Inton bigat pay laang ti isasangpot da? Anya nga iti naramid da igyan na pananda? Mapandamot siguro ag happy-happy ah, ma'am. Amo matan ti agayan ayat. Imaya, kaimbaga ni Manang Carmen, anapan ka kano iti mansyon. Imbag man, tanapan kayo nagpasyar. Di nakpay inawis. Ni ngamin Gary tinagawis. Napan kami nagpasyar. No siya ko matinagawis, mabaling nga inawis ka mat. Madlaw anak karagragsak ka. Imbag man. Umadani nga minan ti kalay sami. Anya, nabiit kayo pay laang agayan ayat, kalaysan adagos. Agin inayat kami. Kat kayat mi motan ti agsimpa. Wen gayam, sika ti alaag a maid of honor. Anya, maid of honor? Wen, agsipod ta sika ti kasingadan agayam ko. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Laysan adagos? Agin inayat kami ngamin, kat kayat mi magtanti agsimpa. Wan gayam, si kanto ti alaak a maid of honor ko. Anya, maid of honor? Wan, agsipod ta si ti kasingadan agayam ko. Kwa, panunutak pa'y. Ha? Panunutan pa'y laang? Rumbang laang asika ti maid of honor ko. Nulakad saan amaira na ti awis ti kabagya. Masapol ngamin nga adda ka no ijay. No anyaman nga aldaw day ta, di i-adjust tayo. Tapno addakan to iti kaaldawan ti kasar ko. Salbag day jay Vanessa. Apay asikat inayat ni Gary. Ha, masapul ang mga ramidak iti pamuspusan. Tapno matagikwak ni Gary. Masapul asaan anaragsak ni Vanessa iti kaaldawan ti kasar na. O manugot ak nag-maid of honor. Ngam sa anak amapan. Addan tukurang ti kaaldawan ti kasar na. Dadak-alak ti ragsak na. Welcome iti mansyon tayo, Papa, Mama. Iha, mailiwak unay kan ka. Arakupan ka man. Wala, mintas kayo, madam. Kasta ka di. Pimintas wano bimakit. Medyo madlaw pa yan nga da bimakitam. Manumot atawon adi kay nagbakbakasyon, sir. 5 samot atawon. Naragsak a panagawid yaw, sir, madam. Imbag tada kayo amin na pinanawan mi akadwa ni Vanessa dito'y mansyon. Ay, Jack Lakit ti palubos a panawandak, Papa. Ay, saan minto apulos apanawan ni Mambanisa, sir. Nasingpat nga main kada kami. Nasayaat nga rod, tapno adda kayo lata akad kadwana, inton makiasawan. Nakasagana ti amin para iti kalaysa. Itapay lang, congrats. Agyaman ako na, Ninong. Apo, maikawak pa makangag itininong awag mo. Manipod awanen dagiti dadakkel ko, gapoy ti aksidente. Sikan, ti kanayo nakadkadwan. Isong orag nagsingsingpot ka, patsem dagiti ibagbaga, tasyakat nga ro tininong mo.
Matungpal, Ninong. Ay, simangputmut ka nung dagiti agbalin akatugangam. Wen, kita ma'am. Imanugot ka nun ni Malo, nga agbalin a maid of honor. Apay nga rod asabali ti panagrimat ti matam. Idi insawang mo tinagan amalo. Sa anak nga agkaon amapan iti kasar dagiti doon. Agmaskan ag sunglassak. Agwigak iti atidong. Didak tumabibig. Kita lang no kasano ti itsura ng awan ti maid of honor na. Nagsakit daytoy apasamak. By hook or by crook, I must have Gary. Kukwam ita, Vanessa. Ngam kukwak tumat, ti maudi apagkaak. Apay nga tagaawan pa ni Malong, mama. Mangrugin ti kasar. Anya nga ta tinapasamak iti dayta a maid of honor mo. Imbaon ko ni Eddie amang sukon. Kamawan ka numot iti apartment. Napanan na nga rudan. Apay nga awan. Mangrugi ka diti kasar nga uray awan ti maid of honor ko. Adam at jay kasinsin mo. Isun ti Mang Sandy. No problem, iha. Ay, agyamanak. Ni, mangrugin ti kasar. Adan ti padi, mama. Damat babae anak agaon. Isun ti pinagbalinda ang maid of honor. Salbag kiti. Agyanak latta ditoy. Taobserbarak man ti mapasamak. Ada nga ta napasamak iti maid of honor, tapay ngawan? Anak ba si apartment? Namaan ni Jai, sa? Siguro. Sana ba ada napasama ko na? Kasinsin na nga Sandy. Inggagara na nga ta? Inamit siguro yung gagara. Wah. Abnormal ano, kas jay ti aramiden na. Salbag dayta akong rat. Ibagamkit din nga abnormal ti aking aramid. Ha? Sika ti abnormal. Pumanawak man lang. Apay nga tangawan ni Malo. Dahil tangan ti saan ko ang maawatan. Awan ka numot ti apartment. Kan saan ang makontak ti cellphone na. Awan ka ditim bagbagana, may papanitid at mga appointment na. At dalain baga na nga amangan kanuno at dapasken iti ayan ti kabagyan na. Iso nga ta tinapanan na. Nalabit. Apay amadlaw ko akas na madanagan ka unay. Ha? Di mat nasingit nga gayam kayo. When, iso nga ro mas daawa, no apay asaan anak ka umay iti kasartan. Agparparik na ngamin kanyak. Nga damadi ang makagapo. No apay asaan anak ka umay. Saan nga iso ti panunutan ta? Adda siguro na panan na. Iso asaan asim mangpan. Wanya, naragsak ka di iti kadata dito'y Japan? Kas, iti kinaragsak mo, love. Kayat ko maadan ta adagos iti anak. Diyak kayat alakay ken bakit tanto sa tamadaan iti anak. Uray siyak awan serbi ti panaginayat ta, no awan anak ta. Sapay ko ma, tamadaan ta adagos iti anak. Di natamat siguro paayan ti Diyos, iti tarigagay ta amaadaan iti anak. Ti anak ti mang kumpleto iti pamilya. Kaslamat lang iti negosyo. Ti anak ti makunaaganan siya ti agasawa. Kayat mo asawan? No awan anak? Awan ti ganansya? Kaslakastan na. Awan mo ti serbi ti may sa negosyo, no awan ganansya. Nay, si Kamat Gayam, Nurse Malo. Adaman damagak Adda ka dito itsyenda. Imbaunda ka makitsenda iti serbim kadag iti agasawa.
Awanda dito, napanday di Japan. Jak amono anya apagilyan ti sumarno apapananda. Kasta ka di. Adaman damagag. Apay nga awan kay di kasar ni Ma'am Vanessa. Ada nakataktak. Nagsakit na. Sige, panawan ka nga. Na, madlaw ang nagsangsangit ni Nurse Malo. Nakalidliday tilangana. Apay akas ta tila nga masimang pet. Kaslad da parikot mo. Nakita kaya tsindaan ti maid of honor ko man ni Ma'am, sir. Di na magmukha di no apay asa na nakaumay. Dayta nga ro, ti pampanunutak, sir. Ibaga na nga da nakataktakan na, idikwan. Imbaga naman na nagsakit. Saan ngagsusuro ti bagbaga na? Kaslakas ta nga ro, sir. Madlaw ko pa'y nagliday. Amang ano damat parikot na. Kaslakas ta nga ro, sir. Manulaangan nga daw tinabati iti inalam aliv mo, Gary. Isungarod, kapilitan nga agsublitan ni Jay Pilipinas. Ama no agsublimot tanda pa iti Amerika. Kunak man nusandan nga agsubli. Kasapulan daunay ni Mama Ijay. Agad-adan ngamin dagiti ubing. Awan mang kadwa kadakwada. Makumikom ngamin ti kamsat ko iti trabaho na. Narigat ngamin ti mangala iti katulong ni Jay. Nimat papa, kasapulan na ti doktor na Ijay. Datamet, trabaho ti agururay kadatay Jay Pilipinas. Iso akapilitan nga gawid tan. Back to work. Sikamot ti masabat ko, Eddie. Simangpit ka din dagiti amom. Ay, ewan, ma'am. Nabiit da pa asimbang pert. Kasta ka di. Kat, dagiti bakit kan lakay. Adada ka di pa'y. Nakapanaw damatan, ma'am. Intulod idadasar kan, ma'am. Kasta ka di. Saan ngagnanayon tiragsak mo, Vanessa? Masagrap mo man ti marikrik na ito alday. Ma'am. Adda ka di parikot? Umay kayo ka di pumasyar no sumangpat da? Siyak ti umay da pasyarin ano kayak da. Anya ti kunam, ma'am. Diyak maawatan. Ay kwa, awan. O sige, agdardarasan. Nay, pimanawan. Angam, anya di indaya mudum na. Sakbay a pimanaw. Diyak naawatan. Sa dino nga tinakadandanunan nyo ang naghanimunan. Nakadanon kami ije bulalaya o ninong. Imbag tamuyo pa'y tinagnaan nyo ang nagawin. Eksperto da ito ninong. Ay, aguli ka. Apay ka na yung nakasaludsudan ni Malo? Apay ka no? Diyak man na mo. Mga no, da utang mo. Iso ti adda utang na. Tas sana nagparang iti kalay sa amin kini Vanessa. Ay, naimbag. Tada nakagaon asidadan asin mukat akas maid of honor. Hello, love. Nakaawag ka, mate. Damagag laeng, noon niya ti kayat mo apang maluman, tasyak ti agluto. Apay ngagbanog ka pa'y laeng. Adamot para luto. Kayat ko nga rod, asya ka mismo ti mangisagana iti pagsangwan ta. Urayan niya nga ilutom. Kayat ko. Sanak mat napili iti makan. Sige nga rod. Diyak ibaga, noon niya ti iluto, tapno surprise. Masapak to nga gawid. Urayin na. Iso nga rod, adyak rimwar ita amanam. Ada tinalag kong agyan pailaan iti opisina. Sige nga Roden. Bye, love. Sino detoy? Mabalin ka ding umay ka dito yung apartment. Malo? Nabartag ka ka di? Basta dyan. Nasakit unay ti pusok, Gary. Kasapulan ka. Please, I need you. Kasapulam ka di ti kadwa ama pa ni ti ospital? Ang mga nay niya ti mapasama kanya na di ka umay. Okay. Urayan na nga dita. Bye.
Umunag ka, lover boy. Nakasuot ka iti nakaing-ingpis. Payamat-mat-matan naklatan. Umay ka, kaginamtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Umay ka na. Masapol ka di pa ngeguyod ka. Tapno danggayan nak nga uminom. O sige, danggayan ka. Kasta, kunada ngamin. No di mo patkan ti awis ti babae. Bakla ka. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, mariknam tirago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Serye tayo itaalawas, anapaulwan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Apay ang mat-mat-matan nakmat-matan. Umay ka taginamtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Masapol ka di pa ngiguyod ka. Tapno danggayan nak nga uminom. Sige, danggayan ka. Kasta, kunada ngamin. Ti kanumang pa ay iti awis ti babae. Kat makuna abakla. Apay ka din nagbarbartek ka. Kaputaran bakak ti panagbalig iti plano. Anya ti planom? Saan ko nga ibagagari? Sekreto ko ang daytoy. Apay nga awan pa ni Gary katrabiin. Awagam amam. Naka-off siguro ti cellphone na. Diya kamin maawagan. Apay ngay. Napanan na ngay nga ta. Madandanagan akon. Apay apa ti cellphone na kat saan ang maawagan. Inak sa i-report ton iti pulis. Ma'am, sumagmamanula ang mat nga oras. Uray ko mano imawag. Taimbaga nang ada pakataktakan na. Iso saan pa'y ang makaawid. Saan nga ta kadwa na? Diyay may sa aninong yaw, map? Ay, wad gayam. Awagak man ni Ninong. Hello? Sino ka dito, Itoy? Hello, Ninong. Ah. Vanessa daytoy. Kaduam ka dito ni Gary. Saan, Matt? Naggidan kami iti arimon iti opisina. Takuna na nga agawid. Ngamawan pa'y nga aging kaita. Imbaga na pa'y ang masapa asumangpan. Ay, sige ta, padasag nga awagan. Naka-off sa mo ti cellphone na. Itay pa'y nga min adyak maawagan. Apay ngay. Padasag nga awagan amin agagayem. Kayan kaopisinaan mi. Sige man nga Rod, Ninong. Diyak amo ti contact numbers dagiti kakadwayo. Sige, ikagumaak abirukan no ayan na. Bye! Hindi maluti amok nga imawag itay kan kwa na. Sa panagawid. At dala di iti ayan ni Malo. Ando ready, bisita mi ti kastoy nga oras. Awan daw umaya sa bali dito yung apartment ko. Sino nga day tagtok-tok-tok? Bayam nga umunag. Saan mata nakatrangka? Saan ka diya nakatrangka? Nga, makita na nga inarakop ta dito yung sofa. Bayam day ta nga istorbo. Basta saan ko nga ikatanti pa nangarakop ko. Anyan day tayo tsura yo. Agpadukan. Tabir-biro ko na ka ni Vanessa. Madanagan. Saan na makaid na? Saan pa yung mabalin nga gawid ti lover boy ko? May sakamot nga ampang. Di malbalasangan ka. Gari. Agpadukan. Intan. Agdandanagan ti asawam. Darasan. Ay, pasensya ka na. Yung nakainom ti asawam. Ay, apay ang nagbartak. Kansa dino ti nagbartakan na.
Inawis na. Kahit saan na nakaliklik. Sige, ina kong tarabiin. Umunag kayo pa'y aninong. Mangan kayo pa'y. Di ka pa'y nangan itigas to yung oras. Rabin, no siya nalpasa kon. Ala, umunag kayo, tayo nakmatan. Agyaman ak ninong. Ala, umay kan gari, tamangantan. Mabisinak anang ururay kan ka. No si katikas jay, anya ka di ti makunam. Kasjay nga, anya ti kayat mo asawon. Numala daw ti asawam asumangpet. Adi na pa ibaga ti papanan na. Ay, jaklam mo asawan. Itala siguro mat. Ang mga no adalaang ti awis adi na napaggudkudan. Imawag kumamot tapno saan nga agdandanag ti asawa ng agururay. Ay, dayta ti kamali na. Ay, talaga kamalay. Maasyanak pa'y kindi ka ni Ma'am Vanessa nga agdandanag. Bareng ano saanin ang maulit. Ay, nasingpet launay ni Ma'am Vanessa. Apay anaramid mo tikas jeti asawam. Amok nga da sa bali amarekriknam ka ni Malo. Agam nagkasar kayo ka ni Vanessa. Jak matan napagkadkadan ti sulisog na. Idi pa ila ko manadlaw mong adarantanakan ka. Limiklik ka ko man. Saan matamaman ni Vanessa? Noan lakat mangidanon. Kaya't mo asawan. Pagrig po ng ida adwa. Lalaki ak, ninong. Ay, jak anugutan dahi ta kapanunutan. Sigurado, adan turum so aparikot iti masakbayan. Gapo iti kasta nga raramidam. Awan to ti parikot. Nagganas gayam, no duwa ti pagaw-awidam. Dahi ta ti kunam. Angem, iti masakbayan. Adda madinga itden na. Sana pa'y makaumay dita apartment ita. Adda nagtulagan mi kini Vanessa apapanan mi ita. Among ka di anak ka video ti naramid ta idi imay ka dito eh. No di ka umay. I-forward ko kini Vanessa dayjay a video. Anya? Oy, saan mo nga i-forward kan ko, ana? Madaksan ta adwa. Awan serbi kanyak tibiyag. Numapukaw ka itibiyag ko. Kasano? Agur-uray ni Vanessa. Awan bibiyang ko kini Vanessa. Matayak, numabayag adi ka makita. Sige, umayak. Ngem mabiitak lain. Asino tinakasarita mitay iti telepono? Ni man Carmen, kumusta kuman ni Vanessa? Ngam ni Carmen tinakasungbat. Napanan ka no ni Vanessa. Malaman ita ijay Pilipinas. Adda kanu napan na kinasarita a buyer. Agmay-may sa kanu anapan. Takanayon met amala daw ni Gary asumangpet ija mansyon. Taapay ka no amaladla daw. Nakunan ni Carmen, akas laad da madi nga aramid ti manugang ta. Aniya. Ha! Saan nga kamkam maliday ta agari amang luko iti anak ko? Saan pa'y matkit di asigurado ah? Ha! Pagbabawian na, nulukwan na ti anak ko. Ma'am, makitam ka di dagijay dua magmagna. Daggari kan Malo. Mapanda iti may sa restaurant. Dayjay nurse ti umuna apapanan ni sir. Sakbay nga agawaid. Saan kan nagpadlaw? Mapana kon iti nagtulagan mo iti bayad ko. Adong amin tigatangan na iti basar. Sige ma'am, urayan kan iti lugan. Sige manong, kalpasan na. Agsarita kami pa iti bayar. Kat umayak ton dito eh. Agawid tayo kade, kalpasan na ma'am. Intayo pa iti sa bali a negosyo. Inakkitaan. Noan yan ti mapaspasama ki Jay. Rumbang kumakaduan na kayo ni sir. Hanggang agpaspasyar asabali ti kadwana. Napanan ka din ni Vanessa. Napan kadag iti buyer iti basar, sir. Nagururay, di na ka nauray. Apay adi nak inuray. Amangan ka nung ngamin no pumanaw di buyer, sir. Sayang ka no, tadakkel agatad di nakataya. Kasta ka di. Nabayag ka din na pimanaw? Nabayag mo't basit sir. Naliday mo't apimanaw, ta di na ka nauray, sir.
At dala ngamin na panak. Importante ka di tinapanam, sir. Uwan, importante. Mas importante ngam ni Ma'am Vanessa, sir. Ne. Apay akas tati saludsod mo? Sorry, sir. O sige, panawan kan dito, sir. Apay adi nak inuray. Saan ka di nga alas 5 ti imbaga ti buyer? Ngamawan ka. Sayang ti business no sa anak asumurot iti nagtulagan nga oras. Kasta ka di? Adda ngamin importante anapanak. Mas importante gayam kan kani Malu. Vanessa? Nakita kayo ang nagturong iti restaurant. Masiguradok anabsug ka pa'y. Tanapan kayo kat nga rodnangan. Ngam siyak, mabisinak anagas asikaso iti negosyo. Panawan ka pa'y. Inak pa'y mangan. Sir, mabisin ni ma'am anapan nagtrabaho. Napanangan adina kan inayaban. Kaduam ka di anapan iti napanan na. Uwan, sir. Duha kami anak kakita kada kayaw kani Ma'am Malaw anapan iti restaurant. Inakmatan iti kusina. Taagsango kami kani Ma'am Vanessa amangan. Impang, may ka dito'y apartment, lover boy. Uray sa anak nga ag-duty ita, nalakit adda ka kadwa. Mapanak iti opisina. Di magasaklaan, tada ibagak. Importante ka di daytang ibagam. Kunak nagmalam ka dito eh. Nakita nata ni Vanessa nagkuyog. Idi napantay iti restaurant. Inapa na ka di? Saan? Ngam madlaw ko anasaktan. Makarit na kadimat iti sakit. Akas kanya. Anya ti kayat mo asawan? Inayat ka, Gary. Ngam isukit din ting kasar mo. Ang nopay kasta. Uray duha kami itibiyag mo. Umanugotak. Kasta ti panagayak kuken ka. Apay akas deti inaramid mo. Imbag ta di na kainapat ti asawa. Nagkuyog kami lang kini Malo anapan nangan iti restaurant. Nakita na kami ni Vanessa. Sigurado nga ro da nagpungtod no kasta. Amo ka nasaktan. Ngam di naksinidir. Sana nagtagtagari. Di ka di makonsensya. Gaputan na singpet. Gundawaya mo. Amumat nga idi pailada mo. Addan panagayat ko kini Malo. Sana na yung kalintegan ngayong kasar mo ni Vanessa. Gaputabak nan. Di mo nitulot ti relasyon nyo ko ni Malo. Ngam kayat naklata ni Malo. Nga uray addan asawak. Kasta dagiti makuna kabit. Uray amuda nga adda asawa ti lalaki. Patulan da. Banag asan arumbeng. Jakmat kayat nga ibatan ni Malo, Ninong. Agam saan nga rod arumbeng. Laglagi pam. Addan tumadi nga ibunga na dayta. Nay, saan kamot amakaid na, ma'am? Mabalin ka di amapan kay di apartment ni Malu, Manong. Ha? Anya nga iti aramidak ijay. Basta saan ka ngakpadlaw. No, da ijay ni Gary. Alaam ida iti ladawan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawag ka saan ka kumangagpadlaw. Masaksakta naklauna yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit dayta, ma'am. Gayem mo. Isuti mang lukloko kan ka. Ay, anya nga iti aramidag, numaalaak iti ladawan. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Maudi, ti babawi, ditoy drama tayo, ti masak bayan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawag ka saan ka ngagpadlaw. Masaksakita naklauna yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit dayta, ma'am. Gayem mo, ngam, isukit din ti mangluko kan ka. Anya nga iti aramidam, no adda maalak aladawan, ma'am. Aramatak ng ebidensya iti masakbayan. Ebidensya? Di ka maawatan, ma'am. Maawatam to, Manong. Intundumtang ti panawan.
Di mo pala pagtalawon dayaan nurse iti apartment mo, ma'am. Dumteng to ti panawan ama punwanak manang. Ay, nasingpet ka unay, ma'am. Ay, no siyak laang ti kasta. Pinagtalaw kun Uray ni sir pagtalawag mat no siyak. Manang. Ay, anya itayin ti na ibagakon. Anya ka dito ang iwat ko na ya. Tila matangtangab na. Ay, Mariribu ka nak manang. Ngamjak kayat ti makiapa. saan mo't apan nakiapa? No di kat karbangam, ma'am? Aging kat kabailak ti agtanang. Aramida, manang Carmen. Kumpirmado, ma'am. Mapanpay iji apartment ni Nurse Malo. Sakbay nga umay dito, Dahito iti video, ma'am. Nan, kita at man. Naging narakop da iti ruangan. Ulag agayam da iti amalo. Anya nga itati Aramida, ma'am. Diyak pa'y amo manong. Mariribo ka na ak. Ngam no iso ti pagragsakan da. Awan ti mabalin ko. Anya? Bay-bay am aluklukon da ka, ma'am? Siyak ti tao asan amang idaldal iti bagina no didak kayat. No ni malo ti kayat na. Bay aklap taydan. Ang ma'am, bay am kadilatan adwa kayo iti biyag na. Dumten to ti panawen a pagbabawyan da ti madi nga aramid da. Dumten to da ita, manong. Nay, ma'am, nay, apay ngay nga agduldul o kabigbigat. Diyak man amo manang. Kanayo na kasto iti marigrignak. Kanayo nakpay na aglalado. Ha? Saan nga taabo nga ti sakit tinakam kun daytoy kadagijay adwa? May sa ti kayat asawon day ta, ma'am. Aginaw kan. Ha? Nga tama na. Tapno sigurado. Ingkag pakita iti doktor Agpakadwa ka kan ni sir. Nasapaan na pan iti opisina. Di mo ka dinadlaw itay. Ay, ang mga noadak iti maikatlo akad sa aran, ma'am. Ay ngumapay. Iso ka di ti mangilukat iti pasdag, taapay ang nagsapa? Diyak man amo manang. Marikrik nak anatam na yun kanyak ni Gary. Ma'am, no kayat mo? Siyak ti mangkadwakan ka mapan iti doktor. Saanan manang? Awagak laangan ti doktor ko. Taiso ti umay dito'y mansyon. Impang, tay may kamanan lover boy. Inton malam ti duty. Mala, umunag ka pa, sakbay amapan kay di opisina. Talaga nga umunagak. Saan nakakadiadilawan ni Vanessa no masapa ka arumar ijay mansyon? Dayjay samot at tao tayo kunada at di na amuti agunget. Jack pa'y nakita ang nagunget. Sa bagay, manipod nagkadkadwa kami. Awan pa'y kinaapan na. Talaga na singpet ni Vanessa. Iso ama di no sobra ti kinasingpet. Di da kabuteng. Iso asaan ko ang kabutan? Gapo iti sobra kinasingpet na. Di nakasamot ang sing-sing rin iti abang mo iti apartment na. Saanan? Kanayon nakpay nga ikan iti badok. Nukuyugak amapan ijay basar na. Mariknak amarigatan akon, Andrea. Ibagam kadag iti ubing, tao may daamin ditoy. Kasanumat ngamin, kat di mo kayat timangan. Day talang dextrose mo timang bibiyag kan ka. Saan ka nagluha, Andrea? Kaya't kumatan ti aginana. Kat kidawag, at di ka kumaagladingit. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, Isak? Ad-adang agladingit no kasta ti bagbagam. Di tay matubngar ti pagayatan ti namarswa. Agturong tayo amin kan patay. Huston, saan kan nga agsaupay? Tapno di ka marigatan. Makaturturog akon. Maturog akpay.
kay Andrea. Hello, Mama. Kumusta kayo ditan? Anak ko, nakapsutan ni Papayo. Kaya't na kayo ang makita. Sige, umayak dita, Mama. Iyapurak ti papeles ko. Wen anak, mabiit lang ay trabaho. Green card holder ka mo. Uwan, Mama. Itamat laang. Ipa-online ko ti schedule ko. Kat umaya ka dagos dita. O sige nga, Rod, iha. See you soon. Bye. Sige. Bye, Mama. Mapan ka nun ni Vanessa di Amerika. Anya ti aramida na ijay. Diyan mo, agsang sangit met. Matmatay samot tan ti amana. Imbaglakit din, ta saan kamot amapan? Sa nakas Karina, ta sa anak mo't a green card holder. Imbag kini Vanessa, ta green card holder. Nagnaed ngamin ijay Amerika iti sumagmamano atawan. Hawan ka no, di tama tinamuak. Numapan ijay, kukwata amin agundaway. Anya timbaga ti doktor, ma'am. Kumpirmado ka day nga aginaw ka? Uwan, Manang. Nabayag ko at tinarigagayan ang maadaan iti anak. Masapul nga road akanayon ka nga agan anad, ma'am. Ang mga no delikado ka nga agsikog. Uwan, Manang. Uray isukat nakita ni Gary. Sana bali, taddan tumot anak ko. Bayam ka dilatan nga isukat na ka, ma'am. Diyak kaya ton apilitan ti tao, asan ang mga yat kanyak, Manang. Saan ka kadi ang mga ramit iti addang? Tapno madusa dagiti dua. Diyak pa'y masango ita, Manang. Diyak kaya tapagtaktakan dagita abanag. Awan tumatla ang timagungguna. Mano, itulod na ko ni airport. Nagbiit mo't ngayong pagnamti papeles mo, ma'am. Online amin tinaramid ko. Nabiit, ta green card holder ha. Diferensyal ta, nubak ng timay sa atao, ma'am. Si Kamat, agpapada tayo amin. Kunam tasigo doon anak na panak ngamin iji Amerika. Ay, nusyak siguro ti agaplay nga agabroad. Marunot ton ti sapatos kong agsubli-sublay. Saan pa'y anaproban? Nalabas mo't daytan, Mano. Napan mo't gaya man ti asawa medyo Amerika. O ninong, kimaro ka no ti kasasaan ti amana. Ang mga numatayan. Saan kumamit ang kasta ti panagsaom? Nang runa, no dengdenggen ti asawam. Anya kumatidakas na. Isumatipod no. Ay, sa balyak man ti saritaan. Saan ka ni adumdumlaw ni Vanessa iti relasyon nyo ka ni Malo? Diyan ka mo. Ngam, adda jay pan nakakita na kada kami ka no. Anapan iti may sa restaurant. Ngam, di nakmat sinidir. Ngam, no tinasingpet ka no makapungtot. Kasla ka no bumtak a bulkan. Sana maaramid ni Vanessa na ita. Binukudan na amin a kinasingpet. Saan kan nga agawid ijay mansyon? Dito'y ka na maturog. Siyempre. Apay ko mga agawid aki jay. Katawan mo ti jay ti asawak. Agragsak ta, tawan kay nagaw ko iti ayat mo. Idi pa'y laing nga ayaten ka. Kasta akmat, Gary. Ngamapay ani Vanessa tingkalay sa. Agbabawi ang arod. No apay nga isuting kalaysak. Talaga? Uraing kasar mo, nulakat kukwak ti pusom. Umanayan ang pakaragsak, Gary. Ket ita, tawan ni Vanessa. Kukwata amin agundaway. Anak, imbag ta nakasangpet kan. Wan, Mama. Papa, kumusta kan? Si kakade, tinangarakop kanya, Vanessa. Wan, Papa.
Anya ka di ti marikriknam. Nakapsutak una yan, iha. Maragsak anak. Taymay ka dito'y Amerika. Napatag ka unay kanyak, papa. Saan ko ang mabali na paayan tikid daw mo nga umayak ditoy? Kaya't ko nga ibagakan ka. At di mo ko maipalubos. Alukwen na ka, tipada matao. Anya ti kayat mo asawan, papa? Agruamda. No di mo idaikan iti pagnakmanda. Kumusta ni sir, ma'am? Nalpasan anak cremate, manang. Kayat mo asawan. Awanan ni sir, ma'am. Kasta nga rod, manang. Ay, kaano ka di amayawit ti dapuna, ma'am? Saan ka no paya kadagitoy, manang? Iyawid tulat ta kanon ni mama di ta Pilipinas. Kasta ka day. Makipagladingi ta kiti napasamak, ma'am. Agyaman ak unay, manang Carmen. Kaano ka kading agawid dito'y Pinas, ma'am? Saan ko nga ibaga, manang? Masurpresa kayong tulatan. Apay anagladaw ka simangpan. Itayak pa'y nga aguro-uray ditoy. Inawis na kami ni Ninong. Napan kami nagsat. Napatpatag ka di day je aninong yu kin ni Vanessa ngam siyang. Malo. Apay mata na nagbalin ka, anager. Kaawatan amas ay ayatem ni Vanessa ngam iti siya. Pagkunamat. Ninsamat ninong yu ti pangpapapasam iti iliw mo kan kwa na. Ay, makapasuran! Kasta ka di kakiting itan ti panagpampanunot mo. Katsi ka. Kunam ka di amasirib ka. Ay na, agtep-tep pa laklaan, malo. Iso asumardeng kan asumanao. Hello, ma'am. Nakaawag ka, mat. Nasapa ka di asumangsangpot ni Gary di ta mansyon, manang. Manipod pimanaw ka. Saan mo tasimang sangpot dito, ma'am? Anya? Pakibagaman nga rod ka ni Manong Eddie. Tamapan na si Iman. No iji apartment ti pagaw-awidan na, manang. Wan, ma'am. Ibagam taalaan naman iti video. Ngamsan nga agpadlaw. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga adan na video na? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang. Apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga adan na video na, ma'am? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang. Apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Sino ti kinasaritam iti cellphone? Ni Ma'am Banisa. Ingka kanumanen alaan iti video dagiti dua amang lilipot. Malagip ko ti imbaga na iti. Nga aramatan na iti masakbayan, ti ebidensya ana video. Nasaya at mo, tanakariing ni Ma'am iti pan nakailibay na. Apay ana ilibay ako nam. Kasla na ilibay. Tasaan nga agunggunay nga oray agdadata aluklukunda. Iha, madlawan ti tiyan mo. Nagpipigsa nga rod ti kugtar na, mama. Kaya't naasawan, nasalunat no napigsa ti panagkugtar na. Maragsakan na kadanton anak ko, mama. At danton ganan siyam no negosyo ko mati pagsasaritaan. Sayang lang. Paawan kwenta ti amana. Iha, kasi timbaga ni Papam,
Saan mo nga ipalubos nga ilupit-lupit na ka ti asawam? Kanday jay agayam mo. Wan, mama. Inton makasangpetak iti Pilipinas. Aramidak ton ti rumbang. Rumbang laang. Sana bale, taad damat gayam mo a pulis, amang tulong kan ka. Kaya't ko ti agsikog. Tapno adda pa kakitaan nga agin inayat na. Nabayagan na kaya't kumatimaadan ti anak. Saan ka di pa'y amasikog ni Vanessa? Jack gayam nagdamag. Noan niya ti resulta ti umay ti doktor na iti mansyon idi. Jay ka di ibagbagam nga imay ka dito eh. Tamasuron ka. Ta saan amatagtagari? Wen, nalipatak mo tan adinamag ti resulta na. Ta si kamat ti adda a pinanunot ko. Adda ka di manin na bidyaw. Adda, naging nagakda iti ruangan, sakbay nga imo nagda. Insen mo ka di kan ni Ma'am Dayta. Wan a, masurunak mo't kadagi di adwa. Nang runa day di amalo. Apartment ni Ma'am ti paggigyanan na. Ang ulag mat. Mas daawak mo't iti dayjay a babae. Awan babain na. Napuskol ti ropa na. Di na nga ta napanunot nga amangan numaduktalan. Anyan to nga taaya ti aramiden ni Ma'am Vanessa inton sumangpaw. Maamuan tanto inton sumangpet. Magagaranak paikit din a sumangpet ko man ni Ma'am Vanessa. Ay, madlaw siguro ti tiyan na, anya. Ina ko na di opisina. O sige, sa paam ti sumangpet ha. Tawan trabaho kita. Gapot ta rest day. Sige, mapantag pa siya rin ton sumangpetak. Ina kon. Sige. Paano ni Gary iti opisina na? Anya nga tati aramida. Tapno inton sumangpet ni Vanessa. Kat dinak panawan ni Gary. Pagparangak nga ta ama si Kuka. Dayta nga tati kasayaatan nga aramida. Masapul ama kapanunutak iti wagas. Tapno dinak isina ni Gary. Oh, sigamot gayam. Kumusta kan dita Amerika? Nasayaat mo't ninong. Ngam ada ko madamagag kan ka. Oh, anya ka di dayjay. Amok nga mo nga da relasyon dagari kan malu. Saan ka di? Ah? Maawatan ka kat di. No apay asaan mo nga imbaga kanyak, ninong. Lading ita ka. Kanayon mat abagbagak ngam di nak mat ipangag. Anya nga tayo tinagkurangak, ninong. Ay, nigari ti ayan ti kamali. Agyaman na, tauray kaskasan no. Siyak ti ayunam, saan anigari? Agsibod tamok adakas teraramiden na. Urayam ka di ang makaanak ka, sakbay nga agawid ka ijay Pilipinas. Mabayagan akuan, no urayak pa'y dayta mama. Kasanon tinigosyok ijay. Sa bagay, duma jay si kaamis mo timang kita, ngam iti ipyar mo iti sabali a tao. Mapyar mo't kit di dagiti dinutukak. Ngam, may mayat matlaang na daak ijay. Huwan matkit di anak ko. Kat ikararag ko a safe ko mati panaganak mo ijay Pilipinas. Agyaman na, mama. Hello, ma'am. Nakaawag ka mat. Umay naksabatan ijay airport inton bigat manong. Alas 10 adumano dito airport ti aeroplano a pagluganak. Nay, sumangpet ka mat gaya man. Wan manong, ngam kidawag asaan yung ibagbagay ti asino man ti sa sangpad ko. Apay nga eh. Tapno maripot ko dagiti dua amang lilipot. Sikat ti matungpal, ma'am. Saan mi nga ibagbaga ti isasangpet mo. Agyaman ak manong. Sige, bye. Bye, ma'am. Inton makadanon ka ijay Pilipinas, agdiretso ka ijay presinto. Saan ko kumaakayat nga aramidon daytoy? Ngamkas itinako na ni Papa. Aramidak daytoy. Tapno awan ti pagtuladan dagiti dadduma.
Husto ni Papam. No saan nga ikan itileksyon ti kasjay ataw. Saan ang madidigra? Napunas mo tan ti panagayat ko kanigari, mama. Time pakita na anapatpatag ni Malu, ngam siyak nga asawa na. Agdarom ka. Kat ibagam itigayem mo a pulis. Anabayagan day jay nga aramid ta. Ipakitam ti addaken ka a video. Saan danton ang makapaglibak? Kasla ak nagtarakan iti ulag. Kalpasan anapadakkel ko. Tinukawan nak. Kasta ni Malu. Nagyan iti apartment. Basit ti bayad na. Agam kasjay pa iti insupapak na. Ulag at talaga. Ay, imbaglakit din. Taim mo na kasi mangpat dito airport ngam sika, ma'am. Ay na, nakaro ti traffic itay. Alam nga rodan dagiti bagahe, taikargamon iti lugan. Diyak pa'y kaya tagbagkat. Amumatan ti kasasaan ko. Well, maawata, ma'am. Ay na, madlaw matan ti tiyan mo, ma'am. Day ti anak ko ti liwliwak. Saan kon anam naman ti awan kwenta na nga amana. Ma'am, agsina kayo kaday? Awan serbi ti panagdan nami. No awan mo't ayat iti nagbautan mi. Ay, at dapay kit di atap kaw. Nga ingkalay sana ka, gapulaang iti kinabak ng mau. Kaslakas ta nga rod ti mariknak. Ngam sa nabali, taaddan agbalin nga anak ko. Ay, sige nga rod, ma'am. Tay kargak dang iti bagahem. Talaga ka di mo isina ni Malo. Apay ko mga isinak, Ninong. Mayat no ada reserba ako nada. Kaya't mo ka di mo't apagbalinin na ka ni Malo a reserba? Anya ti kayat masawan? No makikalay sa iti sa bali, nga mandakalata iti biyag na. Oh. Sa bali asaritaan na itan. Kastamot lang ter aramidam. Si kakalay sa ka nga madamot sa bali akadendendam. Naghanas ba't ngamin, Ninong? Amin nga illegal aragsak. Ada katukad na aliday. Ngam duman ni Ayat. Awan tinagdumaan ti amin. Ayat man tin saan. Tano naglabsin ka, agpada nga adda katukad na addusa. Ne, sikabot gayam. Anya ka diti maipahimikan ka. Itad ko kan ka ti video ti asawak kan ti babae na. In kayo riputan ida iti apartment. Naramit ti asawam kan ka dita. Wan, kan nasaktanak itinadamag ko. At ikinabak ng kulaang tinangayatan na kanya. Nagkasang matanda ita. Isumain sukat na ka, tadi na ka ay ayatan no kasta. Inalilaw nak. Gayam ko pa'y mat nga rod ti babae na. Sige, ipasagadag amin na masapol. Tariputan mi iti apartment. Agyaman akmanan kan ka. Awan na nyaman na. Pagrabangan mi na ito eh. Kaya sabay ko ma, tamadanon mi ita itimbagam alugar. Ha? Anya ti kayat asawan da ito eh. Arestado kayo, Adwa. Adwa, pusasan nyo ita. Anya ti kayat asawan da ito eh. Apay apusasan da kami. Idarom na kayo ni Vanessa. Masikog lang aro ti asawam. Linukumpay laeng. Anya? Masikog ni Vanessa. Sumurot kayo di presinto. Da kayo Adwa amang lilipot. Awan ti dakas na aramidan mi. Imayak lang dito yung apartment ti gayam ko. Ijekat no presinto nga agpalawag. Ano dagiti video nga ebidensya. Sa adlaga may maysa. Anya da ito eh. Mapusasan ta nga may pan iti presinto. Kababain! Hello? Anya ka di ti resulta ti amin. Adala rin di presinto. Mabalin mo, ti umayin ton bigat. Agyamanak. Umayak nga rod dita presinto inton bigat. Takita at dagiti dua amang lilipot. Mabalin mo lang ti umay. Takal ti ebidensya ma. Gapo ka dagiti video. Kan at tapay, dagiti ladawan anaalam iti apartment. Agyamanak manan.
Dakkel da ito ang naaramidan nyo kadagiti kakadwam. Agyaman na kada kayo. Iti kasjay akin nasingpat ni Vanessa. Indarom na ta. Simang patgayaman. Apay adi na impak pakaamuti sa sangpat na. Naibaga siguro dagiti katulong iti mansyon. Adi kan sumangsangpot ijay. Nalabit akasta. Naibaga ti pulis amasikog ni Vanessa. Nabayag at tinartari gagayak ti maadaan iti anak. Ha? Saan mo aputot dayjay? Amangan nun naala na iti Amerika. Sakbay anapan ni Jay. Nagpayab iti doktor. Tadda atap ni Bakit Carmen amasikog. Oh, sayang. Anya ti sayang. Indarum natan ni Vanessa. Vanessa, masikog kagayaman. At danton anak ta. Anak ko laang, tawan serbim nga asawa. Huh? Kat si kamat ababay, mangbilin kan iti mapan mangala kadagiti gargarat mo iti apartment ang nagigyanan. Tapag talawon kan ijay. Pakawanin na ko, ma, Vanessa. Pangaasim, di nakipabalod. Mabalin ang mapakawan ka. Ngam saan mo ang maliklikan ti dusam? Anya? Kat si kamot lalaki. Tapno na an-anayon ti ragsak yu adwa. Urayon, tapawaswas kun ti kasarta. Ti Masakbayan. Wan, ang kuyog kan, tada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka di ti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na idinadamag na nga inikam iti sabong. Adda ka ayan-ayat ni Vanessa? Wan, aday di abroad. Nabayagan akaayan-ayat na dayjay. Adda gayam ka ayan-ayat nan. Kunak no awan. Siyak ti awan kaayan-ayat na. Tadi pa'y dimtang ti kagasat ko. Agpada tangarod no kasta. Diyak mamati nga iti day ta kinataer mo kat awan pa asawam. Katsika, iti day ta kinapintas mo. Amangan no adamat ilimlamang mo nga asawam. May lamang ayamag ti asawa. For your information, awan asawa. Ken, awan mat boyfriend ko. Italaang ada ng sagot kan ni ma'am, saan ka day? Wan nga raw. Ngam di mo amua no adamang sagsagot kan kwa na iji opisina. Wan matkit di Impakabil ni ma'am iti vase di sabong, nga impa itadakan ka. Nagtaar na iji a manager anang isagot kan ni ma'am. Kasta ka day? Manager ko lang samad. Wan. Amangan nusong batan ni ma'am dayjay ta nagtaar. Uray na taer, no saan akursunada ni ma'am. Hello, mama? Hello, iha. Kumusta kan? Adda ka din agar-aram kan ka? Ni mamamat. Kayat ka din ang makiasawa, Di na magkulaan mo't Agam awan dakas na anak ko. Adda kan iti husto nga edad. Saan ka di? Agam adda ka din? Kasla-kastan, mama. Ngam, tingitingak pa'y anaimbag. No makiasawa ka, agawid kami dita Pilipinas. Ha? Unay kat daytan Arabak, mama. Sa anak pa'y ang makiasawa. Saan adakas, iha? Tapno adda katakunay-nay mo iti biya. Sige, tano makita ka na pudno ti agdatdaton kanyak. Sungbata kon. Agam, saan ka kumanga agdardarasudos? Wan, mama, matungpal. Sige nga, Rod, iha. Bye. Bye, mama. Saan ana igagara? Ngam nang kuti saritaan nyo, ma'am. Sung batam ka din ti agdaptaton kan ka, ma'am? Anya ti makunam, manang? Awan mo't kit di ti maibagak, ma'am. Napudnon samot ti agdapdaton kan ka. Ngam, madlaw ko ang nasakit tinakam ti gayam ko. Agayat sa kanigari.
Saan ka di ako nam, adinamag mo ni Sir Gary, no nagdaton ka ni Nurse Malo? Wan, manang. Ngam ko namot ni Gary. Arinabak na kanulaang ni Malu. Ngam ka na ayon mo't nga umay dito ni Sir Gary, ma'am. Panagkita kat napudnukan ka. Alamat na, Vanessa. Sumbatan na kon. Urean niya nga oras. Ikasar ka. Iti urean niya asimbaan akayat mo. Nalabas mo't daytan. Mabalin ayamot, ti mamin ano nga agkasar? Tapno lang mamati ka na pudno ti dardarirag ko ken ka nga ayat. Nasudi ti panagayat ko ken ka. Di nakto nga ta pasangitan? Wano, isukat? Saan to, Apolos? Nulakat na pudno ka kanyak? Di, sige, sungbatan kan. Ha? Agpaiso ka di? Di ka di mangrabrabak lang? Saan? I love you, Gary. Yes! Kamaudyanan na. I love you too, Vanessa. Nudyak agkamalay. Sinong batam ni Sir Gary, ma'am? Pag ko naamat, manang. Pero mi nga min aragsak na itay, ma'am. Oray na kalabi nagkat nga insala. Sinong bata kon, manang? Ay ayatakmat ngamin ni Gary. Kasungsong ba't mo pailaang kan kwa na? Ngam, yaw awis nanti kalaysa. Wan nga rod, ngam, agurayak pa iti sumagmamano ka nito. Masapol ang makaawid pa'y damamakan papa. Sigurado nga agawid dagi jay ma'am. Manang, saan na kata nagkamali iti desisyon ko? Saan mo't siguro, ma'am? Hello, Mama. Ada ibagak. Ni papamday to, iha. Ada ni mama iti restroom. Oh, anya da ita. Good news? Adan kaayan ayat ko, Papa. Iso nga agawid kayong dito Pilipinas. Ha? Makiasawa ka ka din, iha. Iso nga rod nga agawid kayon. Tamakisarita kano kada kayo, dagiti dadakkel ni Gary. Saan kayo matan nga ubing? Nuan yaman, tinapagtulagan yo. Saan mi atub nga rin? Agtalag kami unay kan ka, iha. Okay, Papa. Thank you. Basta ada kayon to nagkalaysa kami, ha? Ariglado, matungpal ti kayat mo. Agyaman akmanan, Papa. Sige nga, Rodan. Bye! Imawag ni Vanessa. Adda kanon kayan ayat na. Iso nga agawid ta kanon tagkalaysada. Oh, makaawid tamot laangan. Ala, rugyantan nga ipagnadag iti papeles ta. Sige. Saan ang makapagkadkad ti anak ta? Saan mo ta mabalin adi ta atindaran ti kasar na? Ang mga nuuray ti anak ta dito ay katagbakasyon, maet. Nalabit akas ta. Maminsan laeng ang makikalay sa tikabsan na. Alangan adi na atendaran. Mailiwakit din iti Pilipinas. Masikuran akong ditoy. Wen nga rod, ang kapilitan aditoy ti pagnaedan ta. Ta ditoy kat nga rod ti ayan ti doktor mo. Hello, Vanessa. Nakaawang ka man? Rumarta ka di manan? Saan, friend? Adala ipadamag ko kan ka. Napatagsakit ti padamag mo, ha? Sigod, no aday bagam, umay ka dito apartment. Sapay ko matamaragsakan ka para kanyak. Anya ka diday ta apakaragsakak ako nam. Di nakmat paggagaran, ibagamon. Sinong bata ko ni Gary? Agayan ayat kami. Anya? Sinong batam? One friend. Ay, sige, bye. Saan ang mabalinda ito eh? Diyak ipanubos. Ay, ayatak ni Gary. Awan kayo ti madlaw mo, ma'am? Madlaw ko nga anya, Manong.
Nadlaw ko asan ang naragsakan ni Nurse Malaw, iti impadamag mo. Kasta nga ron ti madlaw ko. Basol ko ka din, o gayatak ka ni Gary. Awan apulos basol mo, ma'am. Karbangam dayta, tawan mo't asawa ni Sir Gary. Agpada kayo anawaya. Ididamo asinagutan nak ni Gary. Imbagamot ni Malu, asinagutan ka nomot iso ni Gary. Ngamsaan namot nga inaram ni Ma'am Malaw. Si kamat ti inaram na. Iya purayo mo't ti amin. Ipagpagnayo mo't gaya man ti panagkalay sa ayo, Pards. Agsagana ka kitdi. Tamay saka aninong. Ay kat di ka payan iti dayta. Angam, aguri ka. Gayam ko anak iti kasar. Oh. Di awagan kanto iti ninong. Saan ka di? Kasla sintonado mo't adenggan. Apay kumaasintonado. May met, bestman ko ma. Numabalin la ko mga agbest man ka nagninong ka. O di may mayat manen. Ay, saan mo't amabalin May salaang. Angem, may mayat no ninong. Tas sikat ipan nakaamak. Ha? Kanayon nak ngamin abagbagaan. Awisan ka iti may sa date. Mapanta iti may sa resort. Kaano ka di, Gary? Sikat imang pili no anyang haldaw. Day awan na ka-schedule nga appointment mo. Okay. Wan gayam, adaman damagakan ka. Nagkitkita kayo ka di ka ni Malu? Itinabi? Saan met? Apay ka di? Medyo makumikumak ngamin. Diyak pa'y nakapasyar iti apartment na. Jaknap na pa ni di ospital. Nagkita kami idi at da binisita ki Jay. Dinakmat ngaminan awagan. Di met pasdek mo ti paggigyanan na. Mano ka di ti singir mo kankwana? No, adabasit nga itad na. Ala aklatan. Ngamsaan aka na yun. Kastagayam. Nasaya at kaagayem no kasta. Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Sir. Idi pa'y addadag iti dadakkel na dito Pilipinas. Siya kun ti driver da. Nabayagan nagiti dadakkel na di Amerika? Nabayag damot tan sir. Napandang amin impaagas ni Sir Jay. Isungain talagda ka ni Vanessa, tinegosyo da? Sir. Idi pa'y laaddada dito Pilipinas. Ni Ma'am Vanessa tinangiman manihar. Anyang iti sakit ni sir mo? Diyak man maawatan, sir. Puso kon kidney sa kanaw. Iso nga, mapanday paagas di Amerika. Onyay, naragsak ka di, love? Unay, love. Sapay ko mataka na yung taan naragsa. Namnamaam day ta, love. I love you, Vanessa. I love you too, Gary. Umadanin ti kasarta. Datan ti kararagsakan aparswa dito'y lubong. Ngam, itapay laan. Naragsakak no addaak iti sidong mo. Kasta akmat, Vanessa. I love you so much. Si kamot gayam, Nurse Malu. Umay ka, umunag ka Adda ka din ni Vanessa? Awan, ma'am. Napanda nag-date ka ni Sir Gary. Anya? Apay agdidak inawis. Salbag dagiti atwa. Ada ka di madi nga imbagak, ma'am. Nagsabat mo tanday takiday mo. Awan, gitakan. Awan mo't gayam ti amo. Ma'am. Mabalin mo mo ti agsubli inton bigat. Adan to siguro. Anya? Inton bigat pa'y laang ti isasangpot da. Anyang iti naramid da iya na pananda. Mapandamot siguro ag happy-happy ma'am. Amumatan ti agayan ayat. Imaya, taimbaga ni Manang Carmen, anapan ka kano iti mansyon. Imbag man, tanapan kayo nagpasyar. Di nakpay inawis. Ni ngamin Gary tinagawis. Napan kami nagpasyar. No siya kuma tinagawis, mabalin nga inawis kamat. Madlaw anak karagragsak ka. Imbag man. Umadani nga minan ti kalay sami. Anya, nabiit kayo pa'y laang agayan ayat, kalaysan adagos?
Agin inayat kami. Kat kayat mi mo tantiag simpa. Wen gayam, sika ti alaag a maid of honor. Anya? Maid of honor? Wen, agsipod ta sika ti kasingadan agayam ko.